Salama melambi, salama sitamu mali, lako kita solanasang, ulendui renungan harian Toraya, edisi Senin 16 Juni 2025. Dolo lata basa sia lata peladai, tukadana puang matua, mai komu tamas sambayang. Kurre sumanga puang tontongkani mika masai, lan liu mintu allo katuangki, si misa ondong pi te attu totemo puang, tontongkani lang kamalaga lagaran, sia kamalapuran, lan attu totemo, puang laki basa, sia laki peladai tukadanmi, puang penamasallo, laki ranuan, tontong untundui kanin solanasang angki tandai tongani apa patunna te kadanmi lan allo katuanki si misaki puang panamasallo la tontong tundui tetammi anna makdin mak kada si turu lalampak porayami lasanganna puang Yesu kirampo masambayang. Amin. Kadanna puang matua tulata basa, Efesus pasala apa, angka 7 sailako 10 anan. Nakua tukada. Apa ia tu kita mintu mangka moki pantan diserongi pak kamasean, sitinaya sukaran pamengan Kristus. Ia moto anakua lan surak madatu. Ia tona kendek langan narampa sia nakaloli tumai to dirampa sia mangkamo umpak kamasean batu pira-pira pamengan lako tolino. Apa ia tu dipokada kumua kendek mo langan tangiara batonana tu kumua dolona mangkamo mengkalao roko inan madiongan lantelino. Dade ia tu mangka mengkaulau, ia duka mangka kendek langan madawanana liu. Na ia tu mintu langi kumua anna pasunduni tu mintu angge maritik. Ia duka mau mangka unnalai rasulu tu mai tau pira, nabi pira, to umpalolang kareba kaparanuan pira, pangkambi pira sia guru. Ia umpasakai tumai tomasallo, ia umpogau pentoean makamayai, ia umpatulung langdang batang kalena Kristu. Taurungan ni solanasang landa lako kasih sanginan langka patonganan sia kapaisanan diona anakna puang matua sia lako kamatokoan saya lako maangge kaloboranna kasundunanna Kristu. Kumuadamo anta mapia-pia tika lulun susi bombang sia nairi lulako ludio mai mak rupa-rupa angin pangadaran diona pakenanna tau siapa kira-kiranna tu membanna lako tanga mepapusa sangadinna ia umpen toeki kamanaparan lampak kaboro anta salobok-lobokna lan mintuna lako tu tota poulu. Ia mo Kristu. Tete diomora Kristu anna salobok-lobokna tu kale. Umpama toto kalena lampak kaboro. Anna si toe sia si kande napa si kande mintu lesoan si turu patu pengkaranganna lesoang kale. Amin. Pantan diserongi mo pak kamase. Biasa dipokada kumua, ia tu kita toruan tolino pantan demo serongta diomai puang. Kita rima rupa tau, tu nene usukaran ni si turu sukaranta kumua.
den tau losong na den tau sayu, den tau kapua sia den tu biti, den Buddha sia den sidi. Ia tu pak kamase pantan-pantan dio kaleta, ia mo pak kamasean tang naola rak tata, sangadina si matari kamasokananna puang mak tetelang Kristus. Pantan serong moki pak kamasean si tinaya pamengan na Kristus. Ia moto anna si patu di kurre sumanga, sia diterima si turu sukaran na Kristus, tai anna labu tu timbangan senga si turu sukaranta anna urungan ni neneki mak pasi banda. Kita mira umbala dikua umpo pagai tu pakamase dio kaleta anna den patunna lan pak kamayan umpa tuulang dan batang kalena Kristus siadi kamasyangki dikua anna dipake umpana tai teka tuanta anna buktu tumai ladi pomelona. Susi duka to kumua ia tu pak kamase si lainanna tu pantan di kamasean to mak patungan ia mola dipake umpamara kasiulungan sia dikua anna den pada unala katanan umpan nata pasanan tengko situru pak kamase dio kaleta anna tontong tibangun melo tu kasanginan lang Kristus. Tak misa tau la di pasalian rinding belan na misa ri pena sia misa ri batang kale disiulangi misa ri puangta, misa dukari kapatonganan, misa pak dioran, sia misa ri tu ambe di po ambe sola nasang. Biasa den tu tau usang abang kalena mandu losong anna to senga, sai lako butung nakua kena asangi tu mintu pengkarangan siapa kamayan, den duka tau nene usuka kalena butung tai patunna sia tai apa dio kalena sai lako mak pakappa sia umpa salian rinding kalena dio mai pak kamayan. Ia moto si patu diangga tu pak kamase dio kaleta anta pake si turu sukaranna Kristu anna matan sia rapa ulingkanni te katuan. Amin. Mai komi tamas sambayang. Puang matua kapenombangki lan suruga, kurre sumanga belanalan te atu totemo, makdingkani mi ben atu tukinai nanungani tu kadanmi. Kadanmi tu pakilalakan ni kumua, pantan diserongi mokan pak kamase. Kuasa penama salok mi puang, kiranuan, la urondong kan la tontong ponoi penangki sia katuanki. Ya moto pasake mokan puang angki makdin patengkai meloi te katuanki situru lan pak poreanmi. Ondong pi puang mang ando kang kumua pamatoto kan sia rinding palakan te allo marasang kitingayo lan mintu sarak pengkarangangki angki makdin ungkarangi situru lalampak poreyammi. Masambayang kan ni kumua pasake temai anak-anaki lan lu kaloboran sia lalu pasikolan pasake tu marasan undaka jaman sia yaduka tu marasan mak jama lami ben kama totoran pasake kan solanasang unti ngayoy tu mak rupa-rupa agan si sonda tuka dadi lang katuangki angki pada ungkanasai sia ungkurre sumangai tu mintu pak kamasiami siapa kaboromi ya mote tu ranungki tu kisorong mati kalemi umpotete puangki pong Yesu ia molalang kasalamarangki.
Amin. Rampo inde moto tu kasiumpuranta ulendui renungan harian Toraya diomai jemaat laharoi Balikpapan salama melambi sia salama umpogau mintuna pengkaranganta lante allo totemo puang tontong umpasakeki solanasang den nopa antasitamu pole lan renungan harian Toraya sitaruna salama melambi.